سڵاتان لەبێت و ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست هونەرمەندان و هونەردۆستانی هێژا خۆشحاڵ و بەختەوەرین بۆ جارێکی تریش لە بەرنامەکەتان بەرنامەی ڕێک بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست شاد دەبینەوە هیوادارین بابەتی ئەم جارەشمان بەدڵی ئازیز و خۆشەویست بەرنامەی ئەم جارەی ڕێک تایبەتە بە ناساندنی دەستەی هونەری بانگی ڕۆژ دەستەی هونەری بانگی ڕۆژ پێکاتووە لە چەندین گەنجولای بەهرەمەند کە لە بوارەکانی هونەری شانۆ و مۆسیقا و سەرجەم هونەرەکانی تریش کار دەکەن ئامانجی ئەم دەستەیە خزمەتکردنی کۆمەڵگەی کوردیە لە ڕێگەی هونەرەوە بۆ زیاتر ناساندن و ئاشنابوونتان بەم دەستەیە لەگەڵمان بن دەستەی هونەری بانگی ڕۆژ لە ساڵی 1999 لە کەمپی مەخمود دامەزراوە لەبارەی کار و چالاکیەکان و ئامانجی دامەزراندنی ئەم دەستەیە سەرپەرشتیاری دەستەی هونەری بانگی ڕۆژ بەم شێوە بۆ بەرنامەکەمان هاتە ئاخاوتن گروپامە ناوێ دەستەیە هونەر بانگا ڕۆژێ ساڵە 1999 لە وارگەها مەخمور یعنی لە کەمپا مەخمور هاتیە دامەزراندن ئارمانجا گروپامە د شانوگریya نوژن de gavek avêtin li Kurdistanê. Hûn dizanin li welatê me pirsgirêkê hunerî, pirsgirêkê pîşeyî zehfin. Yani pîşe rihê însana ye. Berdide jiyanê. Rihekî ji bo însana çê dike. Ji ber wê jî di welatê me de ji ber ku demek dirêj em wekû welatek dagirkirî bin destê dagirkira de jiyane nehiştine tiştê xweşik li welatê me pêş bikeve. Ji ber wê jî me hez kir, me xwest em di şanûgeriya nûjen de gavekî babêjin, xizmetekî bikin. Wateya nevên lembar û doxa kelkî wergirin ve nav keramet û namûsî mirayetî miran bednav bike ve her wiha debe ême ew rastiya neşerîne heke ewan eşîretekî lê hatû bi cerk û detwanin bêtirs qaweke helgirin ve edûlî biske xemer li xwe bibin Ama mirovekî dirrû sexta çû bebexta evî çarekî minî firî da dayavê من عشرة خم بخيبة خدا قلخان لەبارەی گروپی موزیکی دەستەی هونەری بانگی ڕۆژ سەرپەرشتیاری دەستەی هونەریەکە بەم شێوەیە دەربارەی دەدوێت دەستەیە بانگا یا بانگا ڕۆژێ ئەمێ نەها پێشی حتا هەوڵێ شانۆگەر خوا ئامادە بکەن ئەمێ چەند ستران هەواڵێ بێژێ ji بۆ خوا ئامادەکردناوێ دێ پشتی هەنگێ ئەمێ دەستەیە ئەم وەکو دەستەیە شان و بانگا ڕۆژێ ئەمێ شان و دەروێشە عەبدێ عەدولێ پێش کێش بکەن
تدوري وكي أزمان هابين هالي ولا وكسستان Çirkin jidelerim yani Evdilimli rezil reynayim Çirkin jidelerim yani Evdilimli rezil reynayim سەرپەرشتیاری دەستەی هونەری بانگی ڕۆژ لەبارەی کار و چالاکەکانیان کە تاوەکو ئێستا چەند کار و چالاکیان ئەنجام داوە بەم شێوە بۆ بەرنامەکەمان دووە. حتی نها ما تم کار خود بردوام کردیه کار شانوگری ما حتی نها نزدیک 15 شانو چه کردنه بس حیانها امنه و لحریم کردستان یعنی کردستان باشور امنه گروه که رسمی بین جبر می مزده نکاری ام خواه فینانسا بکیم در کویش در و پرزگری که می ماتی هبون ناجی هنه یعنی امنه کاری زیده جبر و پرزگری که خواه هین ام زیده در کوین او ببین برسی و گله خواره یعنی طیبت گله خواه باشور شهرچر پارچه کردستانه نه اما که گروه بکی işte ve davi işte وزارت هنکی دستک دامه وسا حیانە هم بەردەوام دەکە دەرهێنەر لەبارەی ناوەڕۆکی چیرۆکی شانۆگەریەکەی و هەڵێنجانی بەسەرهاتێکی کوردی لە مێژوودا بەم شێوە بۆ بەرنامەی ڕێکدووە. ئەف شانۆمە ناوێ دەروێشی عەفدیە دەروێشی عەفدی و عەدولێ ئەفسانەیەکی ئەوێ شانوێ هەیە ئەم ئەفسانەیەکی یعنی ئەم پێواژوویەکی ji تاریخا قەحرەمانتیە gelê Kurdistanê zindî dike دەروێشی عەفدی عەدولێ وەکی تێ زانی ji beriya niha 300 sala li herêma Şingalê navbera herêma Şingalê û herêma Rûhayê de dijberî tehdîda Tirk û Ereba dest pê kiriye qehremanê wê çaxê wekî derwêşê Evdî hatiye jiyanê çêrokekî waya efsaneyekî waya xweş e aslında ne efsane ye serboriyek e serboriyekî ji pêvajoya Kurdistanê pêvajoya tarîxa Kurdistanê pêvajoyekî qehremantiye derwêş wekû qehremanekî gelê Kurdistanê Cawî Reşîd ew kesek e bitwanê li pêna xoşewîstî xwe da giyanî xwe bex eger lem cihana şerî neda mirdinekî me bêtin bala pêna xoşewîstîm da bê Esta pên bilê ta êsta çekê min kurtekila lay xwe ma serta êsta sidlekê me evîn بەشداربوانی شانۆگەریەکە تێڕوانینیان بۆ شانە و کارکردنیان لە شانۆدا چییە؟ بۆ ئەمە بەستەش بەم شێوەیە هاتنە ئاخاوتن. شانۆ پەیامێکە کوژ بوو جوواکێ gelek tiştek baş zaten. Şanı hünera. Yani ev kesek ve hüneri biket görmün civakira gerek minak dede. Çünkü şanı dayıka hüneriye. Ev bu kadar hüneri şanı bikete ve çen hüneri yani çen hüneri ise peşkeş bikete kara bikete. Jberku şanı gelek tiştek başa. Jbu civaka ma Kurdan yani jbu civaka hamu dünyayı. Şanı yani şanın بدف نکار بیزن جبر کو به زمان نکار بید گوتن به گوتنش شانو تکم بلکه یعنی ابخا خواندوانه کم دم میشی گیم بله بس جبر کو گلک حاجت کم از وی کاری کم افکار شبه گله کرد گله کارک تایبته پرج تئاتر حز دکین ام وی کاری دکین اول پترش با ما همیا زورش برکو ام خواندوان هنگ حواله مدشن یونیورسیته هنگ جی لفر مخمور ام دخوینین بلکه دم مکیم بجی لباس دم مروف تشتکی حزب بکن یعنی مروف چند جرا زوری بکشینه او قاسش مروف را زف کتید از بخواجی چم آمده ای لباس با من زور راستی دم کیمه لباس دیستا و وکی من گوتی از گلک جی حست کم تئاتروجیش با گله کرد گله تایبت اجبر کو چند گله کرد هر تم هاتیه پرچ خوندن اگر مروف بخواز ملت که داگیر بکه دست بکه دشمنه مروف چند مروف داگیرت کن لباس ام خازم و چنده جنو بدن شیار کرن و جنو بدن جیان کرن ام لفر استاد خابتن
از گله کیف خوشم جبر کو از بزمان خو داخوم و بزمان خو ویژه خو و چند خو پیش تخم خودم بشه تو انا بگیرم تگم تو کلمتم بگم بخوردم بلند دل درمه نه خالتا نخلیدم کوپی بلی نگه داخل ایانم تو خوش نه هستم دنیا ادم تمیه نهیرم چاوتی که آدمه هستم بشنو بالم باری که با تو شماها نو چاوم سپیا با تو کراوه چاوم رش سپیا با تو بکلی سبحانی کلم ناوا بهم دنیای دا نه ترک نه عرب و نه شمارشانی منن من شایان اسم ارسالی بری عبدوی شرفم من شایانی اورشا گورانی لناو گورستانی شنگالی لناو شولی آگرندم هشتو من نمینم دلال دیتر من بو کسی قوایا منی نکلینم ولی کشکی پاشیدن نسورینم بجنو بالم نخملینم چاهم کر ندم بخوام نسریش سرچوبی نراجینم بلين ما يدنا واشتا مكسك قبول راجم ئایا بە شێوەیەکی گشتی ئامانجی شانۆ لە لای دەرهێنەر چییە؟ بابزانین دەرهێنەر خۆی لەم بارەیەوە چی دەڵێت؟ ئۆرمانجا شانۆ وەکو شانۆگەر دەرهێنەر هەموو لێدە هەم فکرە دکە ئەم دەبێژە سەحنە یانی دکە ji bo gelek cemawerek xwe birêkûpêk bike eyneyeke yani ew eyne ew dike di biriya şano wekû karê eynê dike heçî tê seyrê dike temaşe dike xwe duî dikîre wê eynê re dibîne û bi wî awayê xwe birêkûpêk dike ji ber wê şano pir girîng e heta şanoger yani gotinek heye dibêjin şano barometre ye barometre rabûn û ketina gelekî ye dema karê şano di nav gelekî de pêş ket wê demê ev tê wê watê ku ew gel di pêvajoya berzbûnekî de di pêvajoya rabûnekî de bilindbûnekî de ye dema ev tişt nebûn wê demê ew gel di pêvajoyekî ya ketinê de ya tinebûnê de ye em ez li xwe vê keyf xweşe heke gelê Kurdistanê niha dest bi karê şano kiriye şano pêşkêş dike birêkûpêk dike û hikûmet jî vê destek dike ev tê wê watê di navgelê Kurdistanê de berzbûyînek bilindbûyînek heye خب استنبولی ولاتی ایوا بون کاتک من سوری است بون به هزاران آقا بگو خوشمردی ملی لسر لقیان بوی من چپله لیده دان من زیوری خونی شوکانی ایوا بون و ایوا هم بوتان بخوش ویستی من دو صوتن کوچ بیشتا دتان گفت سب گانش من حبیبه با قربان عدیله به استا دوری شاه دیده لبر چاوی ایوه هموتان قوای بخوین دفرکینه و پشتی خوی داده شاقی قرشتا سنگی خوی همبری ترک و عربکان دکات قلغان ترک و عربکانی حتی ایستایش همی باوکو با پیرانی
لم چالانه در بخوانم اف نزدیک 4 سالانه گروه شانو همه خواندوانن اما هناك یونیورسیته هناك جی لیسه یعنی نوادی دخوینن او با لیکاری هم همسته هوار گاباری دست بگستانه رو خود نویسه بیرنگی اندخواز گروه بک آوا بکه دست بگی گروه بک بچوک با اما پشتونگی هناکی مازم بو طبعی افجی با لیکاری خواندوانن بارجی جا ام هاتون وی داره aynı afşanı ma peşkeş kir bizara ve surani levi demi ki mesela mecbur ko zaman ji şart bu zaman ki ne daha zanin suraniye ma tune bu ama ha baş ki baştıra hem dxoynin zaman evji katiye ser surani bir hangi yani daha az kirin ko jara kadın beşane bedin peşkeş kirin jibo geleme veri bir rengim darbaz ve derbun o şane ha bawa ki خوش جالی تماشاوانان جی پرات هست کرن و پیشکشیان کرد